bonke abakhona nabomamfundisi egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Taba yantlha tlo leboga bazalwana ke. Amen. Bese go fetsa. Amen. Ke tla itshwara ga nyane ke tla tsara maybe ke tshwara 10 minutes nyana ke bona go se tsama ile bazalwana amen. But I agree ya ina ka go tubeka ya ka ba ke ra gore ke bone na go tla utla kana amen. So ke re tubela maruti le bitso la Jesu. Amen. Amen. Mama ke le mo bana ba hao ba mo ke tsama ba ba khapa fela ba dina botsosi. Mo ke tsama yang au solo tsama ka mo ye mo ke la ka go ka 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 ba le. Amen. So ya le mo ga bona a ntsosetse bona. Amen. Go twa ke ba tsala go le ntwe ke batlang go ibua mo. Ke tlo go tsa 15 minutes ke sure. Amen. Amen. Ke rata gore ke re go na le ntho tse ithu tse ke le ka di lemoga ke di kingdom tse ithu. Ke kingdom ya lefifi. Bese ba kingdom ya Modimo. Mari ya Modimo e nkhatla ka gore ke rata di sign. Ha e tla mo go wena e tla ka di sign. But ya lefifi ha e tla go wena o ya go yone o e le yona. Yona bese e tsa setumo sa gore ntho e wena o e batlang. Yona e fela mo gore sa wena se batlang ke tla se dira. Ke ya lefifi eo. Majeke e re sa wena o se batlang ke tla se dira. Mara ga e go bolelele gore mo tseleng e tlo go dira eng. O bona ka yona se etsa. Ene maje e ya makala ha o se o lla. Ka gore yona yetsa se batlang. Ka gore o ena o thola se o dumalaneng le yona ka sona. Ya zo ka bazalwa. Ke iphinda bese ke kitse ke na 20 minutes or 15 minutes. Kingdom tadi two. Ya lefifi. E twintila le 21. Ha o re ke mfa chelet. E tlo go fa chelet. Ene e tlo go tshepega. E go fa chelet. Mare ka se go botse gore ke tlo go etsa mo go wena. Ya zo ka bazalwa. Ya zo ka bazalwa. Pare ya Modimo yona. Ha batla go pitsa wena ma bishop. Go na le di sign. Go se bese Modimo o thoma ka di sign. Ya zo ka bazalwa. Besa fetsa di sign mo ruti ke gona bua le wena. Ke gona thomela fetsa go bua le wena. Besa wena o ya utlwa. Besa o ya go bontsha. Gore wa utlwa besa o ya go bontsha. Ke Modimo ke rata. So ke batla gore Modimo o rata di sign. Ene Modimo o rata mozalwane ya lalelang a tsamaya ka di sign. Modimo ga a dira di sign. O batla gore a tsamaya le wena moruti ga thome ka go bua pele o thoma ka di sign. Ene o ya nkhaza mpushopo wami uNkulunkulu okhuluma ngaye. Ngithembe ukusele 15 minutes. So uyankhaza lo uNkulunkulu okhuluma ngaye. Makasuka lapho ase uMoses uma azothola uKristu kwafanele qala ukuthi kube nabantu kube nomama oso otlogologa something gore go kenga ngwana mo ka emoteng ga bakete nyana e logilweng a phinte a ye go latlhela ko letamong ke bolela ka gore tlo leboga Modimo. Amen. Tlhaloganyo ya mme o ne a etseya kae ya gore ena mo tsaitse ngwana ga etsetse ntwe a phinde a mo kenye mo letamong ha fetsa go mo tlatlhela mo letamong la gore tsa bo di tsamajwa go tla ngwana na ole wa ga Faro ha fitla gape le ene o iponela mankinyana mo letamong ha fetsa go bona manki ela o phinda a botsa o gore ke sho ke ngwana wa Israele lo ke pa gore o ntsele yena o ya di dira Modimo re tshwanetse go mo leboga. Lale se sentse gore Moses a ska jiwa ke ntwa tsa go letamong ke ya fela gape ya zo ka bazalwa ke go pinda gape Moses ke batla bolela ha tla go bona Modimo Moses kwa thabeng a disa dinku le dipodi le dikgomo wa bona sehlahla se vutsa mme sehlahla se a shakota se wa tla go sa bana go tshotse Jehova ke manje. Yes, go to Jehova ke manje
masetumangela umfana ukuthi wayesihlakazisha singavuthi na. That's a sign. Motho muke mo bona ka di sign. Motho muke mo tsaba ka di sign. Ya kapisa mwitu. Wabana motho ogwanile. Le motho osa o utlwile gabatshwana. Moses wa faila go fihla ko ikanana. Mme ene o ne a utlwile ebile a bonile. Lendata le batho o bona Saul e re ha fihla mo Damaseka o re ka bona mbane matete go bona ke sweet voice mara ba hamba ne ba bona ba o bone lumbane but the voice of my swag Kinisai so muzalwane khatsa maya le modimo o lebelela se se tswang ke modimo a tsamaya le mo godimo ga se tswang ke modimo. Modimo ga rate motho o sa nakeng kota o rata motho ya nakang tsotlhe tsa di etsa mo batla o di nake ka gore wa tseba gore ke tsone tse di tla go fitlhisa ko yang. I said last bit. Jesus. What's up, my side? So little not in one I can decide. Little not in Mutu I can decide. Little not in Mufida I can decide. What there is God somewhere here. To decide. So little not I can decide. Amen. Yeah. I'm going verse number 14. Numbers 14. Numbers 14, verse 13. Clear speech. Yes. Jesus. Yes. Yeah. Yes. Yes. Okay. Okay. Okay, Irin. Memoshe araya morena are. Ba agapito ba ka tla ba utlwa. Gore o ntshitse morafi o mo gare ga bone ka thata ya gago. Sign ya matho. Ga ba ntsha fela o sebeditse thata. Ra imaka yo. Tloga mama. Thata. Inga go rata gore before re thube ka re kina moreneng. Yes, gore o kgone go tsamaya le ene. Ha o sa tia o kgone go tsamaya le ene. O tshwanetse go tia gore o tsamaye le ene. Yes. Ene go nkaza go tia mama. Because le fokola le nyane mare le go. Bona le ba ka ntle ba tsaba go le sebedisa gore mena re tiise motse. Maje mo rene o ra go tia wena. Gore ke o tsane le ka tlaska dia go atheka. Ba ba o ka tia wena le gaela yeba. O kgone go atheka. Go ba lo tia. Le ba ka la go go le thato mthaka. Ba le thato o bele ba. My God. Ya go verse 11 ma. Go verse 11 ke me speech. Yes. Ujehova
Yes. Konse kube nini laba bantu? Yeah. Bengidelela na. Yes. Konse kube nini bengakholwa yimi? Yes. Yesibonakaliso. Yasibonakaliso. Khuluma kuphela ngesibonakaliso. Ingakho ngathanda ukushumayela ivangeli elilele. Ngithanda ukushumayela ivangeli lamandla. Manje ukushumayela ivangeli liya ishosha liyasukuma. Ngoba ngithanda lamandla. Bana ukuthi umkhonto ofanele mina. Ngithi mina ngalithola. Ngalikholo. Ngalithemba. Ngalisebenzisa. Ngalaphilisa. Ngalaphilisa. Ngalakhulula. Ngalaphila. Ngoba linamandla ivangeli. Dumela mo go nna e tswa bone ditshupo tsotlhe tse ke di dirileng mo gare ga bona ga ba di bona na ga o tsamaya le modimo lebelela sa se dira kopa se kgona gore ke sona se tlileng go go tseya se go go beya kwa batlang go go beya teng ya tswa ka le bazalwa yazokela bazalwa so di sheba ditshupo ha o sa shebe ditshupo o tlo go latlhega ditshupo ke tsona di fana maatla ditshupo ke tsona di tsenisa motho mo evangeleng amen tsona mo matlokegela speech yes moshemo nna rapella morafi bazalwana ke Nabona mutima kwatile tata ati ngithatha speech ukuthi angifundise ishumayela yonke uNkulunkulu labeka kwate kakhulu uthuma abantu abahambe 40 years endleleni mabafika bekusela ukuthi beseba la bekusela ukuthi bafike lapha ngase Bloemfontein sekuthola ukuthi sebafikile izwe selifikile sebafikile motho galona ke sola gore the time ba tsama 40 years ukathi lo mfasima makati ha re ka ibala tlatsana go go dilo fasita mo tsaka finya tsotlhe so 40 years so labantu bamangaza bafikile so uNkulunkulu uthi Moses thatha labantu laba njengathi South Africa nanjo sibaningi kuna beSuthu kuna beTswana kuna all tribes uthi khetha ngokuya ngenhloko nenhloko ubahambe bangene balicheke izwe mari uNkulunkulu makakhuluma eqaleni uthengi nezwe engalithembisa manje ngiyolifaka nina kulo niyathola bazalwa so makaqeda ukukhuluma lento lokho Moses wabonisa uFaro ukuthi kunezinto uthi ngizokwenza ukuthi inhliziyo yakaFaro ibe likhulu wayebekayenza ngeke ukuthi ibe likhulu bekayenzela ukuthi uNkulunkulu ufeke indlela esimanga akashisoni emuva noma afune kulwa nesoni hayi akashisoni emuva noma silwe nomntana wakhe ufule naso sifule kamele wayebekayenza likhulu bekafuna ukuthi uFaro ongakholwa kumina manje kufuna ukuthi lento engizenza kule imanga akholwe yes mase iyehla lento lama Israyeli endleleni babonile laba mase basuka ngale kunamagwala evangeli mabathi izwe linonile which means indawo yakho inonile which means nabantu bakhona bashayina nje evasilini ngoba izwe legolide nesiliva akuna umuntu okusokolayo ubonakala nasemthweni mfundisi ukuthi lokho lezwe linonile lo manje abaIsrayeli ngoba banokusaba babona ama-giant bayafika ngale batshela abantu bakena abantu ama-giant kakhulu ngikhuluma ukuthi siyawela manje siyawela nceba ngitsho kusasa nini siyawela ngitsho bazalwane so ngikhulumela ukuthi ungasali nawe ngena nawe ungasali nawe ngena nawe lalela ke mapostoli akhe uma sehamba kahle lento manje la madoda afika lapha letha umlayezo ongase
lingasebenzi kahle bathi lona likhona enesiphethe nama-example nabo but manje nabantu banone kakhulu lapha bangasiminya ngesikhathi esincane lalela-ke uNkulunkulu akafuna amagwala sayiphinda futhi evangelini ufuna umzalwane agcine wazi ukuthi wenzeni phambi kwakho phela sokhuluma ukuthi wenzeni mamfundisi lento ayibonile mawusemsebenzini yiyo ekufikise today lento ebeku-acteka last yenza ukuthi ufike today ungawani nake kodwa mambisho lento ekhe yabakhona ekuqaleni yophinda ibe khona nginokuthi thina sincane bamfundisi-ke sishumayela ivangeli lama-example laba bona base-Israyeli kade bangazi lutho thina manje sazi ukuthi uPaul wamemeza naye wathi levangeli wathi bengingayitholanga levangeli mari ngenxa yani yenu nami ngiyitholile ukuthi uNkulunkulu wathi mina wambiza ngokuthi ngithandazele nina bahete esekanzoshaka ngindlela bengizokutshela ukuthi manje beshumala kanjani bese ngithi impilo it's all about the nigga yaphela bakathi kanjani uthi la uyitholile athi ngeke mfundisi wande uzokuma sisheso babafika ngale bakhuluma ngeso ukuthi lona likho bathi hey yesofala umrafi ongathilanga waqala wamemesa ngikhuluma la wena ukuthi ungasabe manje sekuyizemo manje sesiyangena ngefosi noma sithambe sikhulumile bathi uyangena noma sathani bekabhekile bathi uyangena bathi ungeni ngokuthi wenze kahle ungene ngokuthi kunomusa ukhona haleluya amfundela verse 28 mkhathi verse 28 yisho kubo uthi kuphila kwami ngiyakwenza kini impela njengaloko nikhulumile ezindlebeni zami ishiya lapho nje bengizokhuluma ngenye indlela asisha lapha ku morena akini eholo okay aribe mo ku verse 19 ukuthi ngore morena verse 19 ake uthethelele ububi balaba bantu yes kichima nje ngokobukhulu yes bomusa wakho yes njengalokho uyekele labantu yes kusukela eGibhithe yes kuze kube manje yes uJehova wathi yebo ngiyabathethelela njengezwi lami Jehova wathi yebo mutikishani peace wathi yebo ngiyabathethelela ngendaba yezwi lakho Moses ulalela ukuthi endleleni njengoba sizombonga uKristu kunento eziningi ezizenzile phithanyaka lokoqala kunamanye ama-secret awuhleli nawo akudla phakathi kunezinye ozenzile thina sisenzile during the year but nako ezinye saqasula uNkulunkulu esenza ukuthi uNkulunkulu akasakhulumi nathi esenza uNkulunkulu ukuthi asinale but yenxa yokuthi my God bengizogijima kakhulu yenxa yokuthi ukhona oqala inthethelelo aqelela wena wathi nami ngizobathethelela ukuzofuna kuphi manje ngithi siyangena uma bakholile ukuthethelela laba uyangena nawe uyathethelela so thethelela so noma kodwa ufike kuDisemba uyafika ngoba so thethelela iyazwakala bazalwane ngoba sonzani so thethelela asiyenze ngayo sizwe futhi uma ke uNkulunkulu ayibonisa yatsho kanje kukhona ivesi olufundile mama uthi lapha abagijimisa uIsrayeli mabangezwa ukuthi ubulela uIsrayeli endleleni basothi vele bona konganamandla manje lokho ukuthi ufike uvushwa ukuthi kunabantu lapha abakobe ngamawindo abathi sizobona lo uNkulunkulu wakhe ukuthi uzomsisa thini kuphi mari siyabafuna labo bantu kuhlala bafune ngoku bafune labo bantu bakhala ngeministry yakho bafuna abantu uthabisela bakhala ngemthetho wakho ukwenzela ukuthi bakhona babakhala uma bakhuluma ngale ministry komamshebo wami bayenza ukuthi uNkulunkulu abe nomuhawu jalisita sa
sitha sakho senza ukuthi uNkulunkulu abe nomohawu for wena. So ke labantu kube bangathethelelwanga, but bathethelelwa ngokuthi kunabanye abakhuluma eEgypt, but sizobona ukuthi uzobafikisa. So naye uyakhumbula kuKristu ukuthi noma ministry nje bathi ngizofika, ifuna abantu abathontala bathi ngizofika, noma impilo nje bathi ngizofika. Kibulandi mama mfundele speed verse 20 bikijima klare 31 kiso 31 uri 31. yes Kepha abancane benu yes enasho ngabo ukuthi bayakuba impango. iswakhe uma uKristu uNkulunkulu akhuluma la nabantu, kuna abantu awuthola ukuthi endleleni kulabo bakhona indile bakuzoba khononde kukhononde ama-Israyeli athi yo lo Kristu silethelele, uNkulunkulu silethelele kulenda. So lento yenza ngabe safela leni utshela ngathi uNkulunkulu ufuna ukubeka amasayini ayenzayo ukuze namanye angeke wabone, but manje sekusakuthi ukonge nalawo ungabonanga yengaba ukuthi sofikile kule ndawo. So manje ke lama Israyeli akhuluma ukuthi no kube singezange sizofela la kule ndawo, ene labantu bazosibulala bathuphe nabantwana bethu nabomkethu. Yazi ukela bazalwa kutsho bani, kutsho wena uyifaka ikhesi, wena uyifaka isigalekisi kubeka kuverse 28 CP. Amen. Nokuthi lo wena mnceke uyifaka ikhesi wathi le ministry emevele sinza ngeke yenda manje uNkulunkulu nale uthini ke 28 asethi 28. Kepha uJoshua